na feachtas. Agus tá nóid caithfar an Cluiche seo a chríochtú a nocht. Má bhíon an breise agus pocanéad a cein, well, tá líon rudí eisteach a gurn Fitzgibbon ach muid súla an chaibhlint. Imnorí intach na bhainstúir fu an Ollscoil Luimnigh. Imnorí bhí feicealach ar in bhíon se caite in mín seach go bléidir Conor Flaherty bhí gimmert sa gúil gan na Pedadorí. Bhí sé Crí Hobson an teachtain se caite. Ach a cín Galway hangeisteach mar andaí agus nímar hena fí hangeisteach mar andaí teachtain se caite iad na tosú. Agus Cillian Sampson agus Sean O'Hanlon nachhfuil a tosú. Agus mu a tarnteir leirte sé agus mu a fáil frí réid agus Mhic chip na háisina ítach tan seo os gan na Gaillimhe a bhí taobh suas ar an barc i Limerick híomh nómh clé gon 16 nua agus bhfuil Ollscoil Luimnigh a bhí híomh nómh deise ar a barc ó Yas agus bhfuil tilhaid se réá last an seo. Tá an farc fluch agus trom ní an dómh faoi agus beisi gear suasach. Cínta cin mail turn agus ceap an ghfuil an réitear sásta is beidir tús chuir leis. Agus tá í leidig go bheith an sé fluch agus má bhíon an bháisteach tíosteach a scáil airí go bhfuil leis go písacha tá bháisteach tíosteach an nún san álainn. Thomas Walsh fós a fás beidir le imnoí tata chéalach. Cúpla cinúnach gon himnoí seo rínsa go tíoch an Cluiche síl na Coláiste agus seanshána le go donóí Ollscoil Luimnigh. Iad na ggéire an tíú ceann bhaint amach sa chéile écht do chréiteach Gaile, well, beidir tí tarseach a brenner Ollscoil Luimnigh grucht an na clufií seo atrub. Clufi canis na bliana seo caite bua éasca go má gháíide hís SC2U patláige sa glufi canis bhí sé dímach le sin. Ach, seansa go áhaint amach ar eisiir ís sa glufi canis. Agus tá muid fáil faoi ré mar sin. Agus má tá gaon beise le Ollscoil Luimnigh sa géad le seo. Nach tí mór an é. Agus an dá idir a braid lichrut beidir idir chundaach go minic sa clufií seo sin an lichar agus chun cíine agus sé Ollscoil Luimnigh tús má Brian O'Grady seansa ge ach an ceann sin i mí muid sé tímach leis a ceann sin. Ach Brian O'Grady léir sé luas an tam sin. Cumach agus é ceann tócín tam sin mar cairí man Ollscoil na Gaillimhe. Agus an ceann sin léiteach beidir mar sé léiteach fear na Gaillimhe sunk beg sa drín. Fair's a good Thomas Welsh Scílis le go leor agus sin bhfuil tá tábhachttas na clufií. Fi go gibn seo agus pucnas a bhís an go Ollscoil Luimnigh. Agus feic tá an farc sciroch agus trom. Ach an job didn't take up a job. Cín tú go leor báisteach caite ar a barc le rion túr an díchlig. Pucnas a bhís an. Ceann se ag Dar Lohan. Darach stas nátá fearle. Ganzi marún leis sin, is tá spás an seo Greg Thomas main leis an sitar a cheanú, Canty go deasig Thomas. Casan se in ceantra bulta sin scór glót an sinna Greg Thomas, túsma a glán tusad na Gaillimhe. Fear chuslan gear, bhí gimmert faois le béal an ghara. Agus fearle is imir faoi ficiile ó muna na Gaillimhe na bliana scaite. Túsma mar sin, ag Ollscoil na Gaillimhe, sin léit an sin ag Brian O'Sullivan. Sullivan faoi bhrú. Siar haintach fáile na leabhar do lá parke, mar go le chéile se an luach se le Garrett O'Connor. O'Connor, a sí sin áir, taistil Harris an Sasnan an scór fad. Agus well, fearrta gimmert ar ós ar fad go dtí seo a bheachtas Luimnigh agus an gandí tiepadár agus mór i glíhananta se agus tá dífracht ulbór idir a héin agus Kieran Hanrahan as ballach ruíoch. Cuirsaí airide, se grúte fearrta láide sinna. Conor Walsh blocálínta tinta agus bicéad mar sé léite agus tá Fergal O'Connor ámaige smacht ag an Doora pas gear agus an chéad a beidir socú síos
Fair Can Turk Brian O'Sullivan. Fought to get and shot. Like Mark Fitzgerald. And she can't don't cherish that. Father Adam English. Adam English lucky so as exactly as into. As he fought to Dash and Thompson turning clean to the Gamal Gaillimhe. Gaillimhe. Shell Cup. Real buntash the cup. And it's a Spórt and Thief shot. Colin Coughlin. Coughlin real buntash to get. A Dastin Shan. You do and good Chishin Creen. And it's pucks here. I hope I didn't think Versalaw Park, Ollscoil Luimnigh, Gadisha, Brian O'Grady, Brian O'Sullivan, and Anna Kellocher Agus in Chéadéireacht. Gerard O'Connor, bhí sé rása go UCC. So go fi Carú Canis Tráchtaire nuair nach rudaí a ghol I gceart go Ollscoil Luimnigh sa géad leis sin. Nach níl ceann sé go gunne na Gaoiche go bheith gan. Tríd mar cart náid hían an taobh. Ceann fáte gan immert. Which I know in ceann Heol Larson Jastan ó Fox here. Níl sí hard, tá sí go Creen, í sin dinta go dasig. Gerard O'Connor Doora ceann fáte. Agus tús má. Fáte. Fear Hippadarn, Georhains. Hardy ben gúil na Gaillimhe. Tíide ag Owen Lawless, fear lehí fan na Gaillimhe, immert corn na bhrean am rianna. Fáte shake turning clean. Sus fad an tíomh stach dro lína lán tosach, Colm Malloy. An jammú dint an sin ag Dara Lohan, agus Cousins Wide Ollscoil Luimnigh. Gaile Greg Thomas a Tarrant ever fan an talach ní éile sí ficus was. Agus a Don Chair ban leis an gan cham éile le Ollscoil na Gaillimhe in Ceanseáil. Collins go hard dash and scored das ag Niall Collins. Fair Ceapar tagal. Agus sucker session cheese burst can lína lán tosach na Gaillimhe. Cúlín bháin an Duine Cup. Agus sé Conor Hanley Clark. Ferris Luimnigh, den oi Gleor D Mason agus Rhys Shelley bhí gimmert le Ollscoil Luimnigh sa gúil le Rábhlíon. As an léite Lord Parke, Shanton shot ag Gaillimhe chuir an sí, Dan Loftus. Leor dasig Dan Loftus stach I drón lína lán tosach. Colm Malloy, cuirtú pucks here, and Yorkshire, agus a fáte. Ag Cholachaí Cundé, TJ Brennan, Osclin TJ na gúlaí. Stach a dro Adam English. English sunks up begs a dream fáte ag English ó Shane Morganach. Ein le Morgan Schlitter am shoot. Agus English stach a láid in sin. Agus ceapan gur hála sé sin ráíide marall pucks here nachhar Adam English. Tháinig sé stach a láid ar Shane Morgan. Fercha a chéimhlíonn gimmar tománacht a mána út agus an sin. Thug a Gaillimhe agus Simon good Shane Morgan imi stach a marcail Adam English ach réitir cínte a caint le Luach Luimnigh. Fear an dún. Agus feice sé carta. Shane Morgan Carcalor agus carta buig Adam English bhés an. Carta brí mar sin. Pucks here ag Ollscoil na Gaillimhe. Le bantamach in the búirtarí gunne Cluiche de gan small sa glufi Canis go dead a seachtaine. Ceann sin plabadán sé cha léite ag Coughlin. Coughlin cuirtú Schlitter éasca ceann sin builte agus an lábhseil sin lá Parke. Ollscoil Luimnigh gur Schlitter hurt low. Has lábha íon sí chu Creen sin ach tan tugus atach agus Spórt an shot acup ag sé Brian O'Sullivan. Sullivan stach a drón lína lán tosach Mark Rogers neachpa Morgan Mark Fós. Cuirtú pucks here in the wincha. Fáte Shane Morgan dam shot Morgan. Is Liam Lean. Liam Leor fadish da has Olin lán tosach tá tosí go má lábhseil das an sin ag Collins. Collins cuirtú Cúna. Fáte Gavin Lee blockáilte bhlockáil an sin Thompson ag Mark Fitzgerald. Gavin Lee nach bhfuil feicealach go dtí seo an eicealach. Nuair is éile go dead a seachtain ach tachar
Beidir tíochtar eis agus clufa mábhaige. Be sé Lornach goils gan na Gaillimhe sin fáilte eis Gaile. Agus tuite go as an seocu. Agus Canair an tí sin siúlta tá sí ar an sastan an scór fad. Ag Alex Canair fear bhí ar feann na Gaillimhe tús na bliana. Fear na Saoirsealaí. Agus Ollscoil na Gaillimhe imi cúlí na máchan cín. Líoras fada. Tam seo biste. Canair gur brise rútal. An trom tíf se an fór Colin Coughlin. Bí heic Mahamige fear láidir Coughlin. Sé faoi bhrú sneáilín se agus an ceann sin. Ag Fitzgerald tá spás an seig Fitzgerald. I dtí tá spás focaí tíiste an Bert Cluggad. Buí tíiste. Rogers agus Adam English. Fátig English. Tíomh an lábhad deise. Tá sí sinna taistil bhfuil si taistil crain níl. Amy Moo. Go leor spás focaí sin. Ollscoil Mark Rogers agus Adam English. He can fádig Mark Hardyman. Fair Bhlán Reid anhui. An ecilach sa club sin ach grúte go tam sin ag Ollscoil Luimnigh. King Galvin. So Tá go hálín sin ag Rogers smachtaí go deasa aige. Oscail sé na gúlaí dí sin ar an tasta ag Rogers ní dólam go bhfuil. Smachtaí go deasa ag Rogers. Trí cín chur mú go dtí seo ag Ollscoil Luimnigh. Gan ein ceann chur mú fós ag Ollscoil na Gaillimhe agus éis 8 nua go léir Jeffrey Linsky agus Lapáise Ollscoil na Gaillimhe ansásta. Ceann fád ag Hardyman. Tá Conn Coughlin láidir. A sin biste. Fitzgerald a léamh go má. Tá go deasa gine sé Coughlin. Coughlin fós ag imot. Ísisiil. Smachtaí go má agus go hálín sin. Ag Tiernan Killeen. Cáile chul gear. Alex Canair. Tá sí floch agus trom sin. Agus be sé fáil níos measa a bord sin dá faoi fáte Mark Rogers. Sicaíach. Cuirtú Shillah. Spás ag inis. Shanton try Ollscoil Luimnigh. King Galvin smína sé. Tá just that Joe English. English le Flickberg. Ag Brian O'Grady. Ach, ní na O'Grady sin is machtúgus. An deacha na canéalacha seo. Fáte O'Connor. O'Connor cuirtú spás. Brúcha hecht ag Ollscoil na Gaillimhe beidir Shanton try Galvin. Galvin. Fada. Agus cheappa go tí sin sa fada tá sí ar an sastan an scór ag King Galvin. Agus na fórne eise chó scór an seo. An aid in sin ag Ollscoil Luimnigh. Cínta tíobh se an fórca atá níos trimme. Ceann Georg Hardyman. Agus in sin fada. Ceann sin puck séir bhil ní tú rééis go sinna. An tam sin. Agus a réitir aga puck séir machtan. Colm an áid cuirtú puck séir éasca ach. Well, beit go ías a gríomh ach. Conn Fitzgibbon ní tú rééis go sinna agus an sin an fáil géaltaige. Agus beidir begadín clisteach an sin ag fear wuf tón Darragh Lohan. Ach, puck séir bheits an. Conn Henley Clarkson as tan imnar samneis ag Ollscoil na Gaillimhe. Agus sin léite go deas. Daniel Loftus. Loftus Gear. Hanrahan. Conor Walsh. Oh, sí sin seilagach agus í fáte eis ag Ollscoil Luimnigh agus Gareth O'Connor. Ag Coughlin. Fear tipperdáin go fear Luimnigh. Bhfuil sí crain tá sí Doora ceann fáteige. Ón lína lechúil. Ceann Galvin agus ceann Coughlin. Agus Ollscoil Luimnigh míchan cín. Ón lálas fadach. Nína ceann sin fada gaibrú. Fergal O'Connor go léamh sin. Plaimn sí machsa lábha. Seanta gainis agus seanta go mata Janana Shitter Abshu Greg Thomas a brapa sí seo plap sí go Alex Canair seanta bhí seanta chulaige a flap sí machas a lábh. Agus Colin Coughlin hir an sin le cholir a glan suas. Ceann sin scaoilte é. Agus tucan na botún seo Alex Canair hol sí Shitter a ríist. Canair go hard ach an réitir agad tainne siar lábh agus gan na Gaillimhe sásta go má beidir. Puck séir éasca go má amsú a sin. Neart round ag Ollscoil na Gaillimhe na puck na séir. Ná Collins a hógin sit. Conor Walsh bhí a hógal go turlach mór clufa canis chundé na Thomas Danoi. An mór an atrub an lá sin. Agus a dhead a Sean Walsh dina Tráchtaire a glyfa seo go Galway BFM. Siada.
Niall Collins as capach teaga ceann deas an immert agus ceann éasca ó fog séir. Sin na fórne chó scór agus tá an beidir hís cháilme déag sásta go go dtí seo. Mhic Giobúin. Brennan Sullivan ámaigech. Ceann sin hard agus beidir go nimmo ámaige agus chun sé Galvin faoi bhrú agus puc streasa bheith san. Ceann sin tócaí. Líon gur ceann sin smachtúach ní sin an. Fergal O'Connor. Pas lábhach ríos sleánaí na himar agus tála rudí seo. Cuma go háras a nacht rudí mar seo tála agus béis go níos árscoil. Begin níos siimplí. A sin dintanis a Ollscoil Luimnigh. Mark Fitzgerald. Geir trón himar arú. Clogad buí. Fáte. Sin ag Rogers. Macha fáda le. Hanna fi bhfuil an ceann sin í dul. Amscoir sí crín. Ach tá muir coolar agur bhfuil. Agus Diarmid Hannafi. A chu ceann echlár an scór. Má bhí sí tíiste go fustin ar mór an. Ach céann sé go Ollscoil Luimnigh mí leis cúlín amach an cín. Thomas Gearan ceann sin smachtúach sleánaíonn sí bhaid. Tá mar Hannafi. Fear na Gaillimhe Ngansaí Ollscoil Luimnigh. Puck sé cíntin sin. Bhfuil í chudann Thomas ball sús a lámh. Ceamis go sé simplí goach. Fáte leis a gáil agus Banstead Ollscoil Luimnigh mí hása sé ceann sin. Ach gáil an nonsaí. Líon casan se. Stacha dro Colm Malloy. Malloy faoi bhrú sugs a dream ó Darragh. Níos a réitor. Malloy fós gur an slitterall. Come cáilte ag ferchon nach lár. Agus Kinnéir goil síach. Darragh teach gan cumán. Tá go gramú ceirtain gan cumán. Se Gavin Lee is all tíiste. Gavin Lee cuní siar. Ach an nimmert. Agus Ollscoil Luimnigh a géalúach. Flick back Jackson Thompson Tiernan and clean. Agus puck streasa atá. Agus ní dún go mír tílíní ro cínte. Agus well úntí Harley Willie bar seo caffar staach slitter. Agus well mar tílíní ro. Có Ollscoil Luimnigh tán. Agus sin antíchas agus an Leor tarlúnseach chalachna Geir Críomh Fitzgibbon nach Rothtal agus átáil tamach le Fitzgibbon. Agus ní bhíon annach seans amán Greens gan himnaí Lads Luimnigh chuide go bhil chuirtún tríú ceannach. Las na Gaillimhe go leor grúte go faois go háilgin rád a minar. Ach bis a Cría Cup a gunne Luimnigh le rins blianta. Siad a Shane Morgan. As balladach ruach. Tucha sé fád a beidir leis an gáinse tá cór na Gaoiche astí leis. Bula sé an áirdaí. Agus dul an gúil sí sin crín, ní dul an ghuil, níl an ceann sin miú. Stoi an áitsin. Tuisce an gneach sé I dro na postaí. Ceann sin cíntin is be puck streas an tam seo. Ollscoil Luimnigh agus bheirt gon muir tíomh líne. Zachar sa puiteach an líne ceúirntí. Le Paddy O'Donovan. Paddy Annachach go leor go na clufiach. Ceann sin tíadach isteach san áit bhí Kieran Hanrahan. Spás in isig. Conor Walsh, captain Ollscoil na Gaillimhe. Chun sé ceann isteach sa gáineal. Is Ró Malloy, ach tá Malloy slocíonn sin ag Darragh. Smatí deas aige. Úl sin an fóine churáis a chó scór. Ceapan go eile sin sór scór a fad. Colm Malloy chéad ceann an immert. Agus tinta go deas aige ceann sin amsú. TJ Brennan. Tainn sé sin fad a dro. O'Connor agus nimnóir eile. Had a minish girl síos a ceann sin ach sin fáte deas a Hanrahan. Agus nimnóir eile síos a slitter. Fáte Daniel Loftus tinna go má. Agus Tiernan Killeen nish. Killeen smachtaí go deas lábhaige. Léir dáil in seasa Spórt an seo. Seanta Gaillimhe bud cinnte chrón seo le Greg Thomas. Greg Freevrú ag TJ Brennan. Greg Thomas tinna go má. Puck sé grútsaigh Thomas tá.
Sin an obid, ach an léitir scí leis Gavin Lee, cuirtú beidir cool. Ach puck sir bheits an. Agus Craig Thomas atáid banal se an rins blianta. An eicilach mar sprúk iste sa lína lán tosach go dtí seo. Ach ní had puck sir éasca. Agus, well, túile takeísteach. Go Niall Collins. Agus a cuirtú beidir chuile slát go bhéiteach se. Churach se seo Ollscoil Luimnigh ar eas chun cín, Ollscoil na Gaillimhe ar eas chun cín. Agus tíad chocht nó dtí caite builta íse le gas sin ceann deas a fád Niall Collins tíú ceann fáte ge. Ceann ceann stucad a fuair se go dtí seo. Fáidir íse hains Ollscoil Luimnigh, puck amach. Tánaí sin a ceart a Conor sus an air, deas eiceal. Mhic Giobúin said, "Gotcha, fought to come on, Daniel Loftus, Queen or a score, was she shummer scoring sport, would she tashtil, would she fada, Neil, she saw fada." Agus well, she cannot score her Uguchuin in a bit. Tend to come on, Conor Hanley, Clark and Thompson. Machat Joe Garrett O'Connor, and she shin, Amy Roada. There's a couple of them for happy and money, Ollscoil na Gaillimhe. Cacha tábhacht a bhíon in búir sin, Gluiche Strath. Argan the lads beidir Dimmer Gluiche na Breathnach Cárthach. Ian McGlynn. Tend to come out to Asig McGlynn, Greg Thomas, Christos Law, fought to come out, Greg Thomas. Turfing the post, the Wadro Vishnu and Chinnock Thomas. Peter could have moved with Ollscoil na Gaillimhe. Concha Dougie Scoopy. Fought to Mark Fitzgerald. Fairfoot Lorga. Galvin. Tá cousins Ollscoil na Gaillimhe leis na réalta fátaiste Ollscoil Luimnigh tenta go háil sin flick bag das réitir aga rion na buntaiste tenta go háil in tam sin na Aidan O'Connor agus puck sir grúte agus le féil go Aidan O'Connor agus Paddy O'Donovan Breathnach iad na réalta chomór san bhirt na lads eiletáin léide Garrett O'Connor Adam English Mark Rogers ach siad a crocham na faibanna agus seansile Garrett O'Connor an seo. Tá bháiste stopping seo. Tá cuidiú leis a barc. Peter fáte ge, ceann an immert. Ceann an fox here. Agus cuid sí leis. Ceann le fáte Garrett O'Connor. Dinner version Focky, it's a Gaillimhe, not a shade to you. Tad in the corner shot. Agus well, it's Mhic Giobúin a circle of it. That took a cool. Gaillimhe tall up. Darren Morrissey. Draw fast like Darren, but I deem it as a gunchen. Agus Sheriff took away. Like Fashin in the Gaillimhe. Darren Morrissey on Kistach and no, it's TJ Brennan taking more long holding Tivella. Gaillimhe. Tá go iad a rúa sinne, ní bhí éon clufií sra go as ag an deire seachtain nach síos go Tippedáin in ceann sin Diarmaid Hanafi. Ach an síos go Círi ag clufií Canna se gunne cluiste bhuair an smáil. Á walk up a gunne CTU Putláirge. Níos túis go trúna. Sin ceann mór míteach na sig Mark Hardy man. Ceann fada an rí leis. Tita go má ag Colin ach ní leis an líor de chuineáil. Tá sé dachar. Colin Coughlin on Ekelach. And top the one le beidir imróir tá láidir ag an ráid seo. Slowly lawless into go get here and clean girl cheese schlitter. Fought Daniel Loftus and Yain she focus us. Fought Tom Shaw Aidan O'Connor. Aidan O'Connor to free. Ach and Carrow Connor for real. I got Ollscoil Luimnigh. Special simul na himno beidir tar fáil Ollscoil Luimnigh na minse. Ceacu tá Ackley. Níor Hosdonaway Killiam Sampson agus Sean O'Hanlon. Hardy man hol fáidir íst. Léitigh Ollscoil Luimnigh. Fáte Gaillimhe McGlynn lá na parke. Gleamú láidir McGlynn agus puck sé grúta Gaillimhe McGlynn.
agus bhfuil obrháid an ag fearceach an éireann. An luachháin leis na pucan is sin na ruta an Lampshire mar seo. Agus Sean Signal Collins. Ollscoil na Gaillimhe chu Rashchan Keane. 3 cín fátige. Ceann deas é Scoil Immert. Ceann sin tá sí taistil agus tá sí Crean ar an sastan ag Niall Collins. Ollscoil na Gaillimhe Rashchan Keane nád a seachla nád a sé. Agus tá cínta go sé sásta go dtí seo. Sríanach go ble réalta Ollscoil Luimnigh go dtí seo. A neart sin fós Immert. Se lead English ceann na réalta sin. English bulta tíomhlín is brá leis na cuide seo. Am siúach ní ceann sin Crean. Agus sin chúg Keane le mo chúre agus mo chud nótaí floch a chúg Keane cuirimú ag Ollscoil Luimnigh. Agus bhí siad thug sé písar tatan se gaite gunne UCC Céadaoin pein. Thomas an Love, ní leis an ceann sin rótal. Fáilte Dara Lohan. Ceann sin róir ag Dara Lohan. Fáilte rás ag Ollscoil na Gaillimhe. Seantaigh Loftus chun se pas Cluiche. Liam Lean. Ceann sin osclaí go hála ar fad ag a Haran Sass a sin scór glóte a tháinig sé ar fad an pas Cluiche Tiernan Clean. Agus Liam Lean Haran Sass agus chun Chéadúir. Táin sin médaí. Go háchúlín. Agus imreoir Ollscoil Luimnigh ceapann go beidir Dara Lohan tán. An í hé Dara Lohan ach ceann go imreoir Ollscoil Luimnigh ís gortaí. Ach go chéadúir bearn go ráchúlín idir na fóine. Beidir go TJ Brennan tán. Agus ní bheith gur imreoir mar sin na cháile. Srúr go clog a dearg. Cochlan, Lohan agus TJ Brennan. TJ bhí éan seo na bliana scaite. Straithe a chláirín ní de bhád as seo. Teis go na Gaillimhe. Agus bhfuil ar aon cluf eile ceapan ní bheith gur beidir. Cluf seo cháile an óid club céanna le Gavin Lee tíomhile an sconsa. Agus beidir go buile se sa dream a bhar sin a hain cin pocamach sin amachach. Go dtí sean Niall Collins, chéad cín fáilte sin. Agus sinna tá cuineáil Ollscoil na Gaillimhe cloigeach an Keane. Agus beidir nach drochrad a seo Ollscoil Luimnigh sa géad le. Ficim Conor Flaherty an seo. Muirt sa gúil teis an gaite. Tá nó fearras. Chun na Gaillimhe, imreoir seach a pelle le. Bála chun na Gaillimhe agus chuirt ómána leis an charn mór. Feartá ar eis ar feinil sínsir pelle na Gaillimhe. Nach se cuasaí ómána agus an puc machtócaí fáilte Mark Fitzgerald. Rashig Dara Lohan. Spórt an Glumnach ach tá Gaillimhe sí siar agus, well, botún dinteag lads Luimnigh. Tá Dara le Lohan. Sas a hainse tá ceann sin faoi bhrú agus an obair dintan sin. Ag Walsh, which an answer throw Lash Neil, I fought Sasha Brian Sullivan. Sullivan is a great if you was a gay cup numad, Lorna Park yet. Can't affect a look on ish. Take him out. Cousins walk turning clean girl, she said a schlitter. I guess we're fair the guy of it, he said a yeah, how good it. Kieran Hanrahan. My happiness not to consider Shamachas, but took it, turning clean, and I was into clean. Past lava, Conscience Shelligach. On lawless a Schlaunu. Rater a skill lesh. Agus Pokamach. A guy, I did it. Agus Ruddy Bugamarshin. Crew at a torn, you can see him a Glyn cap in room puck searshin. There's Nieta Raw, Nachum Far Spolcha Gohun in Tilte Golds got the Grand of Gadisha. Titagama, I found the guy of a Walsh Thompson, girl, she said. Gavin Lean, you are the Gavin Lean shitter.
Fáte Galas Kinnair faoi bhrú Cásha Ghil Siar. Pass Cáte ach de réite gur Chasha. Well, Barry Kelly kind of in the shot in it. Shot to Cook fin gig and a passing lava. Le fair it's glyphish on you Machin. Passing lava Feckian. Focus chance Daka to Gerard O'Connor. Ach chance. Honu Gaillimhe of Leathcheannais. Chulin in the phone yet. O'Connor, Schlitter Bra Nua. Ach, ní dong with she crane, agus Neil. Sheo Conquer Moore. Agus a rater Thomas Walsh Gollestach. A kind of more cool. Agus, what can I get a turn Marcy captain agus Mark Rogers. Heidi man fada, agus a húsha fada, Gaillimhe Fáilneart, Brabachas sin. Canchin be kept Mashishin Eska, agus Ta, TJ Brennan. Brennan Shear, Brian O'Sullivan. Sass in the park. Hadist, Einar Hench and Tishin Gafart, Nietzsche Crane. That's couldn't brew. Keen Galvin. Galvin Gadash, that Mark Fitzgerald. Just a Shantic Fairfoot Lorge, Nucos Oskils, Fitzgerald Hollesh, or Hossanarde. Fitzgerald Kurtukuna, Ni Haston Shaway, which I should score, I'm sure. Ni Dolan Gwil. Shocking me move, Ollscoil Luimnigh. City space of Gravatu, Kaker Mark Fitzgerald Turfree Hain, Erdus, we can pass lava. Or is it Chinhook Chef we Hain? Hantig Limerick and Taran Currum would score Le Gaillimhe, Solomon Leathcheannais. Can't you play Greg Thomas, Plabashish Dachfadle, Connor Walsh, Connor Cossa, Table of Clay, Ed Connor, Copty in the Fornia, T. Chulin into the Fornia. Agus Gaillimhe chuneal simply. Adam English, Kieran Canchin Ordu. Gavin Lashane, Sasson Colin Coughlin. Colleen one foot to Coughlin as he shot. Sasson go hauling again. Canchin Grutis in the air to the go hauling Thompson. Again O'Connor. The Irish Turfree, O'Connor Ella, Garrett and Thompson, and Canchin Crane, Tashi Shin Aaron Sasson. Kedakeen fought to Gerard O'Connor. Ach sé Aidan O'Connor chrochen Canchin. Agus if Aaron the Ashka Hall Chulin. Holding my page Newman the Rowan. Come goed to Gortier. Canchin goed to Colin Coughlin to Shacholot. An Lord Lina Lachul. Kramu Mad to the Ollscoil Luimnigh. Agus Beckerman, we're Tivlina, David Earls, as Gaillimhe, Hanumad, Amchuta Gertia, Tersha Hain, Agus a Rater, Bottom Clugged good Greg Thomas, Mark Fitzgerald in the law. Simon Kadawaka and we're Tivlina, we should be on it, and we're Tivlina and Tersha Hanumad at a glug. And Rater Mishnach, Agus we're Tivlina Mishnachlish. Thomas has a chlog at Hallye. There's Dermot Rodamon, Beach Hadaka, Beta Corti, Tarragol, Singrocha. You haven't got Buttoon, I guess, Gert. But you hit your test in the Helach. Rater, Toyal Hadama. Physio still in the lore. I guess you don't more on. I guess Shachlatig. Thomas Walsh in the Cluffy shot. And as fair said, you want it better Corty Tarrag down Corty gone fast in the Cluffy shot. Agus Fogan shot. Pucks here at Gaillimhe. Agus pucks here Kinnach. Agus well. Canchin Toki give me out nach Feder score I'm sure which a non-score I'm sure shot. Ta! 40 das again. Agus Colin Malloy paid it. Sin 10-8, Ollscoil Gaillimhe an Keen. A tiltte up for Galvin.
couple cush game talking chin again. Tá Darg Lishner glue pucks here in the Chunye for O'Connor nish. Adam English shitter titim way. And good better and Mo a tag Ollscoil Luimnigh Zakashnit Spórt Rogers and Tam shot. Papan she shouldn't rivet. Fought Mark Rogers nish. Bedding neighbor Shamacho. Agus pucks here ton. Shader Chunnick with action o Mark Rogers. Agus pucks here ton. Right to Fantle, Darren Marcy, Clug at Cod to get. Basically, but then Chance there, not going to hear that. I think to go looked, Cluiche to Woodgun small, Brandon and Cliffish had a Malchawales, Corca, and I see the plan of she's Kakiri, he did a shot in it. Shannon, Cabdonoi, Ollscoil Luimnigh. Timmer shot Ollscoil Gaillimhe. Gluffy Leathcheannais Straheller means Plinta. Today, Chulín is a foreign good shot. How look good at Garrett O'Connor and Conchar and Saston. Not touch the Prahead. Shachas Sahin and Gazir Mahan feel like Con. You need on the lamp Jacob. And guys, Sinead Laham Shushtan. Raw Chulín into the foreign. And guys, Ollscoil Gaillimhe with a Clug and Keen. Raw Chulín. And guys, he went Gober Hober for a save shot. Ollscoil Gaillimhe goes to the puck in the Searshin. O'Neill Collins. Agus Cianan Immert ag Conor Walsh Fogel go bead Ollscoil Gaillimhe atá chun cín ar na championí ag le hamann seo agus Ollscoil Gaillimhe náide de Ollscoil Luimnigh náide hocht. Shitter Cansu go deas ag Thomas Carthach in Ciantra Bulta sin score gloats and Chinnig Greg Thomas Tusma ag Lán Tusset na Gaillimhe Leabhar de lá Parke mar go le chéile se an luach se le Garrett O'Connor a sí sin ár tastal Harris and Sasnon on score fad. Collins go hard dash and score das ignite Collins. Fair Chiappa tackle Galvin Fada agus Chiappa go shin soft Fada Toshi Aaron Saston on score Keane Galvin. Oh you have to top my lies slucking Chinnig Dara Lohan. Smatty das again. Will she not to phone your score Chiappa go lash and score fad. Cullum Shantig Loftus couldn't pass Cluiche Liam Cianchin Uskli go haul in your fad ag a Haran Sass at Shin score glóte a Honnig Share fad ag Aidan O'Connor the Eilish tour free O'Connor ille Garrett and Thompson and Cianchin Crean Tashi Shin Haran Sass done Cianchin Toki give me out nach like Fedra score I'm sure which a non-score I'm sure shot ta fought to get that again agus Cullum Malloy
Keen na ráchúlín náide déile náide hocht. Ach, má bhí cór gaoicheán, níor se chaláideach. Tá se an méadún seo agus béis se os Gaillimhe. Agus os Gaillimhe tháinig amach go láid in Tráchtaire Cárthach gonne UCC. Bhí gaiile compúirteach fin sáin. Ach, átre bant amach sa glufa ceanna gonne Cluiche bhuair gan smá clufa bhéis beo don óir TG Card sarin. Agus chance, well, means going to have 10 chance page of a Jacob. Agus fecum is the country Charlie Mitchell fall. Farogi fall Fiorella have to stop page it. Ach, Cárthach. Schlitter fátige. Ach, slán. Ork fall nís trimme. Ach, han over Junta Cup fiúna Leathcheannais sin fark chuineal gemacht. Go leor báistí caite Hannafí for se ceann amháin sa géadle. Adam English agus clog a bansaró. Agus, well, he was confused sa géadle. Ach, ní dón gur mór an sinach. Seans gon hemme page scuilte seachas 0 duile. Agus Thomas Welcher Wallen seo. Graimú bhí nach níor tada contúirte faoi Shane Morgan. Pucksí ar cínte. Ach, seachí nach an clogad I gceart Adam English. Mar sin ní pucsír. Péad a feiceint sa géad sa glufa seo. A tíirn clean, still sé nach prabantí machas láva clean. Agus Darren Morrison sin le glána suas. Prabantí machas láva tíirn. Tinta go maig Alex Kinnair an ecilach. Steach a Greg Thomas a sin léite ag Mark Fitzgerald. Tá fad ógan tíbhile not in the Imir yoga trainal. So not good steach in the Himry to more bark. Fátig Adam English. Coolín amháin fátige. Gan in chuúlín fátige fós. Nis tá Hannafí. Coolín amháin fátige sin. Nach lá géireachta aige. Agus tochtú ceann ar fad Crimú ag Ollscoil Luimnigh. Mar sin fánan an scór mar bhí. Chuúlín. Agus nua go le caite. Tá sin a láidú. Tuair sé faoi dearn puc amach go má Conor Welsh. Conor tar leis. Agus a scaoil isteach mar sé buile dearnach. An réitear ai, well, fergal Conor sleanú isteach an sin. Agus tá leis na thug sé puc síorhaid. Fása Adam English leor de prab machas a láv. Mark Fitzgerald. Mark láidid. Ceann dáin séireach. Tenta go máin sin glán chuúlú na Gaillimhe ach léite. Agus an bise fátig Ollscoil Luimnigh. Hannafí ríis Graimú láidid. Ferald St Thompson. Shane Morgan ag tíirn clean. Go mór nó ag tíirn nach sus tíomhlíne. Ah, sin Graimú all in sin Darrell Owen. Ach, le fé aige. Gavin Lee gur leis a glufach. Am sí fós, gimmers fós a tosia. Am go háile lán na parke. Clean ta, sin leor dál in clean. Steach Kieran Hanrahan. Am agus spás. Am agus score am siú. A bhfuil sin an am siú. Bí ceap mar sé gúil bud is tá. Conor Hanley Clark, it's in the Gaman Thompson. Agus tíir sé sin fád de faoi. Oh, vertical Slánú Doncher ban le seo. Úr cool in Ollscoil Luimnigh. Rogers for sé cool in Tráchtaire Cárthach. Cool at Tráchtaire. Ora chuig Mark Rogers. Hoptí in the fórne. Agus sin go díreach hastóil Ollscoil Luimnigh ar Aisling Keane. Nis bhfuil freagra Ollscoil na Gaillimhe. Mia Carter dar Marcy chlánú seach. Bhí sé le tarla gáma cínta glufa seo. Chuítá na cnéalacha. Scór tasan is gáile. Pucht tíomhlíne. Conor Welsh. Hógus an ceann seo. Gan éimhrúar gaineach pínta bháin. Ag zí me glína cain le chéile. An dí ré le heachtasteach an seo go Ollscoil Luimnigh. Ag sé Seán Hanlon. Fan Turley War. Agus, well, be sé gimmer gunne rins go himnaí héin. Ceann seo go deasa McGlynn. Greg Thomas. Fark. Deasa sa gáil sin Greg Thomas is scholchan cín. Sean an scór am siú. Thomas a fan leis agus í sin seolta an scóir de fáte Greg Thomas an Doora Coolín. Agus a Thomas in obair na gapal sin sin leis séin. Agus onadí Seán Hanlon fáil fiú réile heachtasteach fearlata FNL sin na Gaillimhe. Cluf maige a gunn bhlá clia gur na bhreanna. Tarníonn sin go crua. Deasa Eichel. McGlynn. Conor Welsh.
Gyril Cheese shit and Doora, Fosa Connor. Tenta go on Connor, to the Harle Sharfano, Fifi in the Galway Villarma Hulbore, Agus Puxir Grutze. Agus a Gail to Garda Connor. Agus Shansig, Ollscoil Luimnigh, Ashran Keen, Haitian Coolchin. Sean O'Hanlon fall for raid. Agus Stach not fair, let's come in the Galway Schnitz Yerman Hanafi. For an Turley War, Stach not fair, or more. Agus Roch, Coolin one fought it. It's Yerman Hanafi, Sickle, he is that shot. Agus much and panel at the top, Ollscoil Luimnigh to Stach, Imnori, Idra Hyundai. Niall Collins. You can't check Kiana before. You see, we're Mishnah Garadi reached. Haitian Coolchin in the Yale. Can't log here. Took it the Amashison. Eskima, Mark Fitzgerald. Took his top. So deep bugger machine. You couldn't shoot. Sean Hanlon is to get Jessica Hanlon. Hanlon. Katie Rocht. Would she more score? Ego Hanlon. Thomas Capagoel. On score fad. Like Sean O'Hanlon. There's a hand to stop Moronti. Shanata Wets. Tun Chorvad in the Emirates. To the guy, good ass. It's going to go even Shanshan Rohu. Payne. Greg Thomas. On love shot. Greg Thomas. Collins. McGlynn. Cashel Holgar. Conor Welch. Ashton Channel Leroyd. It's Alex Kinnear. Kinnear for Ollscoil shooting Schlitter. Fortig. Guardian is Fortig down in Loftus. Malloy girl, she said Schlitter. Here in Channel Leathcheannais, Adam English. Goberker Crua. Agus well Ollscoil Luimnigh. Carol Ash to Cluffy Canish. Mark Fitzgerald Achlef make Fairfoot Lorge. Fitzgibbon Cup. Tenta go hall and get past Lova Cluiche. Galvin for a count again. That need to go so far. Beshi Don Cherach. Chimi Mach. Agus on the yellow Tráchtaire Ollscoil Luimnigh. Never the Fichado. Colm O'Maris, Clunara. Fair Hyundai Chlormar in Tráchtaire. Got it. Mhic Giobúin clean free Vroo. Free Vroo dominant and Shinnig Mark Rogers. Tenta go mag. Ian McGlynn and Thompson. Tallish. Fall Railish Schlitter. Conscious Don Cherach. Fortig. Turning clean. Trasta can't glow to Mafrabanshi. Prabashi Hudson into Teacher Brendan Thompson. Agus Colin Coughlin. Agus Rahago Will, Ollscoil Luimnigh, for Canis Govegon. Galvin, Cian Galvin for couldn't glow to Gaila. Shantigel, Doora Conam Shoe, Achnin Chishin Creen. Agus Tasha Zakus, Nikanyocha shot, in Marie Schlaun, who's a bullet, and Schlitter. Fogga Port Nimmer to Paddy O'Donovan. Colm O'Mara, Tráchtaire. Agus Adam English and Mishnach more lawn to Such Martian Bay. Roger Sagonial, English. Tivella. Agus a Charlie Mitchell fall for really Tráchtaire go Ollscoil Luimnigh. Agus tá session Tráchtaire. Harry Fodin tained in it. Nachas Gaillimhe Martian. Agus Fogga Port Nimmer to Conor Welch. Farrogi Fodin Martian at Mishnach. Colormer Calachi. Gavin Lee. Agus Gavin Lee free route Mark Fitzgerald. Fitzgerald keen to growth and caution. To take my Brian O'Grady. Shitter Gramuin to Sonair and Thompson Darren Morrissey. Agus Darren Morrissey growth to the puck searshin. Agus what ta clog Adam English foes it's yet Agus. As the guy with bit me host a good chat. Is cushion I want to up it and Gramu Gart agus Button Jenton Thompson Shane Morgan. Tallish Gerharn Chef Fad Talnu. Sean O'Hanlon free Vroo. Agus lot takiach to the punch just the Himmery. Tread the whole Horton shot. O'Hanlon, can't couldn't take his ass. Like Rogers Shannon can't shoot. Can't or would she creening English? Tosh Yaron Sasnod. Sent to go hall Adam English. Hate score for to get. Smart to shine can't go hall in your deuce. Agus Gertu could ask him on the Galway.
Agus tá Spórt sin an. Mar sin ráchúí nig Ollscoil Luimnigh idir Aisling Keane. Agus hís cinn tastal óráile. Charlie Mitchell takeísteach. Tá imna riar le taithí idir chundé acu ar mínse. Stoi cita aclaí sin an rud. Agus feiceim fear goilteach na Gaillimhe fear ó Cuileann. Fáil fí réir. Connie ach Liam Collins ar stach ar dús. Fear le imnar anóg ach imnar. Agus sé Colm Cunningham ar stach ar dús. Mar sin fear ó Cuileann bhí mar haptín na rúisiid an srá agus Colm Cunningham. Agus bhfuil tá fear bháin mo Cuileann cáile go chlufa canis an zéad seachtaine. Feach donnacha tá gimmert le Cluiche Ollscoil gon smáil. Agus dan taid áthar fíochra ar a benach ama ach sé Colm takeísteach. Agus fága páirt na himar tá Liam Lín. Shot chance ag Collins. Score tasar Ollscoil na Gaillimhe. Níl sí seo isca pulsa crín aige, score má. Chugiú ceann fáilte aige. Agus ón díal seisteach Ollscoil na Gaillimhe. Agus sé Jack O'Mara, not Alex Kinnair. Mar sin na hundaí takeísteach a Gaillimhe. Tá cinn tasta up, Shell over dús. Ceann sin, dáin sé banis. I me Glingar al síos ar stitter, fáte ag Gaillimhe. Ag Leathcheannais, come on cáilte ag Leathcheannais, gramú láidir. O'Mara is pulta tílíonach, tá costa úr aige, faoi bhrú. Ag Brian O'Grady, fósaí amachta agus na costa tucaí faoi, réitear ag ceapisce gach puc séirhán. Fáte Colm Cunningham, fear ó Cuileannis, pulta tílíonach Cunningham, fósaí go leis. Puc séir aige, níl ach, hosin tintig Fergal O'Connor an tam sin. Agus fáitin tam sin Colin Coughlin. Agus an physicúcht ag Ollscoil Luimnigh gan na hundaí fiú an takeísteach an éicileach. Se tá TJ Brennan, fear na Gaillimhe TJ, comport a chosústa tosie. Spinnig in Imran Sean in the club. Concha, so now stand Custer some nesh. Agus a titty machas love Ian McGlynn. Agus rí Adam English at Clugget. Thomas Welch what can you from Clugget in maar. Dat is leer Cluggen. Agus ní sávalte. Agus Eppen go gaffer sitter stach. Agus Honrater al kantle Adam English ga Clugget different like Eppen. Agus went on Daki in it. Some of your means Imnori Ashtach fi wat die mar sin tá die Clugget. Ach dan ceann ceart in a shed. Adam English mar fin ceann lechos dermot. Corín bháin in na fórne. Na scórnaí ní sé tíocht tufas chun tréad físe a géile. Agus muid benach le ball an. Shear ag tíirn clean. Clean cuta spás as an ostan spás tá Colin Coughlin. Coughlin le Shane. Aidan O'Connor stopping in stittu le Ferris O'Connor. Se the Hanrahan. Row ag a tíiste tá Malloy gan ceann sin rutal chos intente ag Fergal O'Connor. O'Connor Dinna go má. Agus ceann sin conta technis. Seachas Joe English. Cool bode. Dinna go má ag Hardyman. Ba blockalte ag Mark Rogers. Agus will puck Seaska Cuaig tá Anna Berdinton sin ag Mark Rogers. Agus a héananig Adam English iste. Vertslán tusach contaach. Agus Liam Collins ar stachniske fan na Gaillimhe filse ó Ghortú. Agus well. Mata réaltóg an gáile gomachtaína súile sé Liam Collins. Darrell Owen. Na cínta gúlisige bhfuil se Láir Chluife. Agus sé Colm Malloy. As hat takeísteach. Takeíach. Ach so pak Seaska Cuaig at a tábhaach. Carol O'Connor. Ga mór an sill feici agus a Doora. Ach siad a Hans agus tá sí seoltar sin trastan aige. Score le fáte.
agus an pucamach gear agus a fáte a ríist agus mi fada agus tá rí sin a gardún seo. Lá tangwal. O'Maragan Conch am shoot. Became a puck sear and chin cap main. Mar Keaton your fair Luimnigh ben with a schlitter. Couple of cush game talk get to come on chin. Gramus there noch ama. Colm O'Mara chin Conch gama. A shin Fitzgerald to shin ars it sast on Neil. A shin Costa yesh. Hanover Denton shot. Agus tan lost to war Keaton. Oh, Julian into the phone yet. Brew a Tráchtaire. Puck amach de Gaillimhe. Kif nach mach tan rishin a meidún shot. Hardyman. Agus hard hainse tá sé faoi bhrú. Gavin Leaker and Conch Rotal. Collins a hain. Lee Niall. Grútig Ian McGlynn Clem Ward. Agus Ian McGlynn a staach a Croga. Flex tas and Brian O'Sullivan. Stech a lorf an réitorach. Ian Conch éascaigh Niall Collins mar tá rishin tar staach a lóidir in the chunne. Agus be Corta Buin Chug a Colm O'Mara. Slot no good to Niall Collins and shot. Slow on Tanya Vest Shogus. Feckin Jim and Tivella and Horsney and Jacob. Shot Cal Morgan Niall Collins. She Casa, agus she show look at that hard sast on score fad. Well, to shte, Naklan the Arnish. Agus a bharna leidu ura one let Cooley one. To the hand bless to the puck in the Sirvania. Conch Bultze, Dackersis society shit. Lachush, to the Gadas O'Connor, Stafford Rogers or Tashi Shin hard sast on gloat fad. Rogers. You were saying scores a gate that Cooley agus cool agus a Doora Dúire Marnisha gon UCC Tráchtaire Hosha nar hasta shag gear Hardy man zo Jack O'Mara and Tom shot O'Mara Colm Gary Fucasuas la Chomon Squeaks and Thompson and Brian O'Grady a fought Mark Fitzgerald Loftus against Fitzgerald on Lord of Verta Cup. Fought to Asher Gold's going to Gaillimhe. Cunningham, O'Mara Susa Teeblin on yards. Drog Greg Thomas, Shlounin Thomas. Agus TJ Brennan took a shot to Shear. Agus in cool body fada. Agus in Kianchin. He's good on yet. Not a shot going anymore. Agus not shitter to on Teef Shamar. But on Rishin attached on Teef shot. Puck strasse vis on. Nu met tegen de Merchant Focky. Ian McGlynn is je box lessen. Conch Bultze, Gadas again McGlynn. Cunningham, Colm Gadas, Tiernan Clean. Clean, Collins. Ach en Conchim or Laggerocht. Weet je. Mhic here Liam Collins. Come on Timmy again. Father Ishin Conch Grúte going lawless. Caha Gaillimhe on Leor de Ibruga Gar. Cash of Crean. Gavin Lee didn't come out. Father Shag Loftus. Loftus is so Thomas. Smart to get Greg Thomas. Shlounin chat. No cussing fui. Father Charlie Mitchell Neil. Puck last ton. Okay, so Ian McGlynn cap in Beijing TV looking for is gone Hogel. Agus Cliff have gone titty if a couple numed. Fatla score. Should Ian McGlynn is gone Hogel. Conchin Don Sherrock. Collins girl she's a schlitter. You know score with the king Ashtakos gonna go out and on Conch Khadarshan Sasson Neil. Bisha team has gone to Niall. Neil Machen could have moved a guy. But Khudish and Khukin.
agus fecim Ollscoil Luimnigh Tésús Cillian Sampson mar sin na luchra agus na fidhóir teataisteach siada Aidan O'Connor cuirtú scór agus an ceann Jimmy mú agus an dar cuirtú bhfuil a cíns scór mór íonach difriocht ceann sin contartach sus an air agus le rinne Páirc Mannion ag deire seachtaine agus gramú láidir an sin am ceap Brian O'Grady bhí an agus go bheice mu Cillian Sampson is teach go garid ceann sin bulta íseal puck séar an seo Neil Greg Thomas again agus a hain agus TJ Brennan ach I was like shot Charlie Mitchell pucky so like Mitchell godas Bultic Mitchell will she Crean Neil Ceann eile mú Elos gonna gail be fixa sus go hála ní agus tá Samson teach cin Galvin Holga lá na parke agus Brian O'Grady a fágáil Cillian Sampson ceann aga ommonaí óga í bháile ach Luimnigh Ollscoil Luimnigh fada ceann léite chéad scór le Harvard tábhairteach Aidan O'Connor cas anmhlacháil dinta na Mhic Giobúin sin gramú láidir fáilte aise Ollscoil Luimnigh fáilte aise céalach Mark Rogers bhfuil an scór am siú tá sean an scór le agus Rogers well siad an difricht a dóir le hína dó fáilte He sé cunní cún ag go lálas a géad le agus gan chéadú is tá cúla in na fórne bhfuil freagra ag lead a níothar Gavin Lean is cuirtú cúna fáilte Gavin Lean tá spás an seag tíir an clean agus ceann fáilte aise aige Neis go ráchúlín Can I for the goal bought Mach fada Cillian Sampson. Mhic Sampson. Cluiche fada gisnan. Better than different to Doora that a goal Gaillimhe go to Donald fada. Agus na pliseach sé will tá contour to band low. Rogers at east. Rogers Holland Tommy Kert block on to the game of Glen. Loftus Gerald she's a schlitter English a hang on. Shelev Harvard Tavatoch. Fought and shot at Coughlin. Uchi Shinnon, Toshion, and Colin Coughlin. Doora ceann on Ymerts. Agus on the eile ceapin teach Ollscoil Luimnigh. Leanna was Ymerts. Key to the well, even to puck on the 0-8 gun shot. Achas go sin in the carts and rod shot. Tieran clean. Sin ceann dasanish. Joe Collins. Fáilte Collins bí ceap má scóra aige tá agus tianta go deas aige ag Liam Collins Anyway, fearbhí gimartá isteach le Leathcheannais na héanana nura ón díile go Luimnigh agus Aidan O'Connor fágáil Páirt na Imre agus ifir Fichi Cad Ian Byrne as Kilchunne Clán Mhór Club cin le ón Murphy mas bum chuimne na hondí teach tá sé de testal tá scór testal an dá an béidir seantain seo botún dinta bhí seantain sin ag Colm O'Mara agus gáile a slug a siar agus a brú siar agus a fáilte aise cup an bearn go ráchúlín agus puck service an agus Colm O'Mara tam sin an bhirrte go bhfuil isteach Shane met, há scór a hátaháin a Leathcheannais na deire seachtaine. Mé bisicrí an Ollscoil na Gaillimhe rís nó mé Ollscoil Luimnigh eiste Leathcheannais gur an siú ceanháin a chéile. Puck sé grúte agus seans. An tepa go Greg Thomas tá tí bheile go fárc.
Agus chance Eagles gan na Gaillimhe finish. Coolí na chuid in the fórne. Agus Niall Collins. Chance agus an bharna go leidú go Cheadaoin. Concha Dakar tíbhile an fork. Rí in the chunne I sioltaige an coolbóide brandú sásta. Ach sé las na Gaillimhe tá sásta mar sí siolta ar an sasnan. Niall Collins coolí na bháid de fórne. Agus Real Conor Hanley Clark, maar Jens een goed body. Liggen ter heen, Jimmy Moo, Neil, aanfoks there. Will score and shot Gareth O'Connor, Crunches was love. Late, Cullum Cunningham and Thompson. Ja, hele Cunningham focus us. Bulky Nimmery, oh, goed, net een hele fout Galway. With fragrant shot. Gareth O'Connor. Brick flick, no better. Paddy Levy flick, Karen did a shot in it. Can't again burnt, Chef Review. All your darling ag burn, ag O'Connor, Tastin score. Tá score an chubby Cearcamach. Agus a sin tinta go deasa cup. Agus Cullum O'Mara. Could Ollscoil Luimnigh Rashal Keen on the Elitisteach. Ross Hayes. Carla Tahia Jochunde. Ross Hayes Tisteach, North Brian O'Sullivan, Martian Burts. Law Parke. UL. Ollscoil Luimnigh. Ariha. I think Ross Hayes Tisteach and Tach Jagate. Chama agunne UCC. Agus Tursher Brian O'Sullivan. In sé fá gáil fós. Concha fada Greg Thomas. This to Duncher Bonner Goncha. Curtu cool bait that Greg Thomas real the buntushte. Castancha block on intach. Agus well camera Peter Clifford is saw about Greg Thomas. Marines wa blianta. Agus captain the Fornian shot, Conor Walsh, Keger Banumach Gurti happen. Fosa Grisa Dimmery. Agus Shantella, Ed Collins. Ochulís the Fornia, Ashke Khan. Bultse, Agus Harn Saston. Digging keeping to Fotse, Niall Collins. Kan dig Fotse, Eagles gan na Gaillimhe. Concha Bultse. Chance shot, ag Ollscoil Luimnigh. Cool jaw, Gramuintach. Gramuintach heb me Ollscoil Luimnigh Curtu pucks here, and you don't go well. Mach Fadele. O'Hanlon. Oh, Beo Hanlon team, Mach Lishagalchin, touch him here, Testo, and Hogsha, piece of mind to move to Gaillimhe. And Concha Harrison Tasnach, and Imi Harrison Taston. Imi Garta, Ollscoil Luimnigh. Concha later, Greg Thomas, Tinta at Margaret. Turtanona Dinaga, TJ Brennan. Well, Guardian on Conor Lamb shoot Gavin Lee. Tashishin Aaron Tasnell Gavin Lee. Hit score Gavin. Agus well, ní táda idir na fórne shot. Puckamach glóte. Tita scorvan shot ag Mike Rogers. Bí Cearcamach. Agus tá. Willigan Schlitter. Coolí na bháin. Conor Hanley Clark. Well, basically Mike Rogers foot in Conchin. Hanley Clark. Denta go hall and you get. August Achiecht and Shine, Lawless. So it's a Greg Thomas. Thomas Costanchat, Guscupi. Don't chip on Lishin, let Darrell Lohan. Lohan didn't come on, Chin. White Darrell Lohan. A chef we've rue. Shanach Hussins. Foughtinusha Killian Sampson. I'm get turf in the pusty. And you're more in row, will get. I Chulganella, Tiva Moro. Shada. Hanrahan. So, Greg Thomas. I like Bishon Thomas. Nish Fotzig, TJ Brennan. Brennan Macha. Farna Gaillimhe. Sean O'Hanlon.
An gans Ollscoil Luimnigh ach be ceapar sin sa fada gon chúlborgus tá Hardyman. Hardyman de gama. Shane Morgan chanani chuine ste ní dom go gunne ní chuine ste. Agus mí le Shane Morgan tamsin agus well. Well banistas lot fidonad agus imna réile Ollscoil Luimnigh bantaine bhe sin. Agus rudí bega fánacht ní ein defidir. Gareth O'Connor agus chaharach ma ceanú mar sin an chuúta gorte. Chaharla Gareth O'Connor ní teach bheicach anneo. Cíine go mar se 7 númad ar a leid Céadaoin. Ceanú númad. Agus rá chúlín. O'Connor count an contartach. Has she casa. Didn't get ask Rogers Geary sin is machtú. Fáte. Marcy girl she's a stitrach. In Murray Titim. Héad score le Harvard Tábhatach. Agus well, Réitir tugal cinna ceart ceapin Thomas Walsh a chavisteach. Agus a bhfuil pris a crí an an ríis go Ollscoil na Gaillimhe. A mé Derby Luimnigh at a dead seachtainna. Count a bulteach near Breathnach. Charlie Mitchell gan count on Ash. Berta Sivaile, Simpson agus Mitchell. Count in a Coughlin. Agus ama gan chéad agus an Doora count. Agus an Siú count. Agus an Cuighuíocht fiada Coughlin. Cuighuíocht fica soas. Chúil an Siú Coolín Amsú. Níl agus well hoog se písa. Agus fágan se sin rá chúnís tan an éireó go ar an dóíomhann seo Gaillimhe Gear. Shane Morgan fad an tam seo. Puck séir agus a fáte. Agus Greg Thomas at east. Agus Gareth O'Connor gimpí ar le banisteach Ollscoil Luimnigh beidir dinci chu siar. Well, could he shot Corín eile a chlár an scór Ollscoil Luimnigh. Agus mu 9 second gam chuúta gortaimní. Agus cecha tábhatach bheits chéad puck séir le agus an puck amach a sin Harn Sasson Collins. Coolín amháin in na fórne. Cháú mar fácaí. Léad go ráma mar bhín tein go hondúil a gúnaí an tá mar fáta go mórta seo. Hí sin bulteach a fada le Conor Hanley Clark. Eirín Gareth O'Connor. Ian McGlynn. An fear bug falling ceann sáir fear mór. Fear na Gaillimhe. To the good Marco. O'Mara. Steph Salar. Shane Morgan. Morgan bid the roared. Collins Curtin Concha. Shanson shot. And vertical. Forza. Liam. Liam Collins. Harold Sass on the Fornia whole score. Into the vertical. Niall agus Liam. Shall Liam a footy. Agus ton the Fornia the hash a whole score. Will the champagne on. Coolín na búáil. No will Ollscoil na Gaillimhe on. Coolín Stadúil agus chudáis a glufi Callis. Can fada. It's all Mac Rogers. Fáteag Rogers. Rogers free through. Rogers fósa gimach leis. Rogers ag McGlynn. Rogers, oh, she's a fada ní cool bode. She's a buttoch. Verta go brandú chéile. Oh, tá dargan sin le Mark Hardyman. Agus tití fearn na Gaillimhe. Fáteag as Ollscoil Luimnigh agus Sean O'Hanlon. Leabhla coilte. Agus rá éireann an seo tar chulthóirt. Block on into Killiam Sampson. Sampson go hard. Sampson cream. Farry Volley Ollscoil Luimnigh. An blockall agus an score. Will arm ag Ollscoil na Gaillimhe. Gavin Lee chul suas fáte Collins. Curtú Cúna fáteige. Stac go Lord Buil. Tierna Colleen. Colleen go hard. Ach níl sí Crane. Agus lucht lenta agus lucht banisteachta Ollscoil Luimnigh with a 50-second fós fácaí. Agus fear Luimnigh. Chirwachaló Conor Hanley Clark. Tucha sé fada sé gan seo. Cha fada féidir leis. Agus tá sí sin fada. Coolín amháin in na fórne. Will seansaháin eile se a Darren Morrissey. Agus níl seansaháin eile Gaillimhe mar tá Ollscoil Luimnigh. Well tá sé ar a mór Cart, tá sé ar a mór. Let's see cín as a chéile bhaintach. Tá céimháin ar a fácaí a cúb tuair Céadaoin ar Coláiste Woodard an small a Luimnigh an Derby mór ach bris a crí Ollscoil na Gaillimhe ach an cúil sin Mark Rogers
Bhí sé coolla gon UCC teachtar caite an cool cinnach an tamseo ach an coolín bócach ag an tonadí nár hosa go UL na Cilliam Sampson fágann deis an bua ag Ollscoil Luimnigh é choilín amháin. Scóir dearnach an seo Ollscoil Luimnigh hí an 8 Ollscoil na Gaillimhe fiche ná dearmar go ben Cluiche Canis Beo TG Cad Tráchtaire. Shitter Cansu, Cansi go deas ag Thomas. Carthach in Ceantra Bulta sin scór glót an sinna Greg Thomas. Túsma ag lán tusach na Gaillimhe. Leabhar de lá Parke, mar go le chéile se an luach se le Garrett O'Connor. O'Connor, a she sin or Tashi, Tashtil Harris and Sasnon. On score fad. Collins, go hard, dash and score das, ignite Collins. Fair, Capo Tagle. Galvin, Fada, Angus Capo Gucci, Shinsa, Fada, Tashi Aaron Sasnon, on score. Keane Galvin. Oh, you have to tap my lies, Slucking, Chinik Darrell It's Matty Das again. Will she not California Kharash or score? Capo Goel Ashen score fad. Colm Shantig Loftus couldn't pass Cluiche. Liam Ceanchan Usklig go hall in your fad a Haran Sass and Ashen score Glóte a Honig Sharfad. Aidan O'Connor. The Eilish tour free O'Connor Ella. Garrett and Thompson and Ceanchan Crean Tashi Shin Aaron Sass not. Ceanchan Toki give me nach Feder score. I'm sure which a non-score. I'm sure shot. Ta 40 das again. Agus all vertical slán Doncher ban le shot ul cool and chuggles Gaillimhe. Rogers for sure cool tap to carte. Cool attack to jaw. Or a chorig Mark Rogers. Hanlon is to go Hanlon. Hanlon Chéadí Rocht. Would she more score? Ego Hanlon Toma Capagoil. On score fad to Gadas. Eg Rogers and non Ceanchan shoot. Ceanchan or would she craning English? Tashi Aaron Sasnod. Sent to go hall again. Yeah, hush, to go O'Connor, Stefan Rogers, or Tashi Shin, Hard Sasson, Glóte fad. Rogers, loaded. Fought it Ashe, Ollscoil Luimnigh, fought it Ashe, Céadaoin, Mark Rogers, which an on score, I'm shoot, Tosh, an on score. Shelev, Harva Tovatoch, fought in shot, Coughlin, which he Shin on, Tashi on, Colin Coughlin, Shin Condasnish, Joe Collins, fought to get. Collins became my score again. Ta. Agus Senta Gadas again. To no TJ Brennan. Will guide on Conor Lamb shoot Gavin Lee. Tashishin Aaron Sasson Gavin Lee. Roards. Collins Curtin Ceanchan shots and shot. And vertical Forza. Liam Collins Aaron Sasson the 4 score. Block on into Cilliam Sampson. Sampson go hard. Sampson Cream. Farry Valley Ollscoil Luimnigh.